أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. يا ذا الجود والإحسان ثبت قلوب على الإيمان نرجو عفوك والغفران. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. مرحبا مرحبا شهر الصيام مرحبا 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 شهر رمضان مرحبا 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 شهر الصيام مرحبا مرحبا. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Cijenjena braćo i sestre, dragi prijatelji, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Kao što svi znamo, za par dana nam stiže jedan dragi gost, mjesec Allahove milosti i oprosta i radosti sviju nas, mjesec Mubarek Ramazan. Kao što svi želimo da ovog dragog gosta dočekamo lijepo i da ga ugostimo u našim kućama, i mi, kao što smo i prije par godina snimali jedan ramazanski program u Republici Turskoj i tom prilikom pokušali pokazati sliku Ramazana u Turskoj, isto tako ćemo pokušati, ako Bog da, i ove godine da snimamo jedan ramazanski program ovdje u našoj domovini Bosni i Hercegovini. Planiramo za ovaj ramazanski program svakodnevno da izbacimo po jedan video od kojeg ćemo, ako Bog da, svi zajedno imati korist. Ako želite da podržite naš rad i da pratite naš ramazanski program, kliknite na kliku subscribe, to jeste pretplati se na ovaj kanal, zapratite nas na društvenim mrežama kao što je Facebook i Instagram. Molim Allaha dželešanuhu da nam olakša post u mjesecu Ramazanu, da nam ukabuli ibadete u ovom mjesecu i mimo njega. Do idućeg videa, assalamu alaikum.